اكتر حاجة بتحبها فايز؟ غبائها وسماجتها، طيبة وعبيطة وهبلة. اما انا اخترتها ليه؟ انجز. بصراحة حاجات كتير قوي، مش لاقي منهم ولا اي حاجة. بصراحة حاجات كتير. اول حاجة ان هي هتقف معايا وقت الشدة، بتقف معايا وقت الشدة، وقت ما انا اكون محتاج اي شدة. انا هقف على رقبتك. لما تفكر تعمل كده وانت مش هتعمل كده اصلا عشان انت مش كده. بصراحة بحبها ليه؟ اكتر حاجة اصلا بحبها فيها عبطها. لا بجد، مفيش اللي هي يعني بحبها بجد، مفيش حاجة اكتر. لا اكتر اكتر ما بتسيبنيش زعلان. اكتر حاجة بتحبها فايز؟